Zadnja tekma zadnjega dne kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, ki bo letos v Avstriji 2014. Last game or last day of tournament for Europe 2014 in Austria. Igrali bosta ekipi Slovenije in Estonije. Second match will be against Slovenia and Estonia. Danes se gre za prvo mesto. To je odločilna tekma za našo reprezentanco, da dobita kvalifikacijski turnir tukaj v Sloveniji Gradcu. Borila se bo proti reprezentanci Estonije, ki ima do sabo že 2 zmagi. Torej danes pričakujemo derbi Slovenija in Estonija. In sedaj pa še gremo k zadnji tekmi. Predstavimo najprej ekipo Slovenije. Represent team Slovenija! Roke, lepo hands, naši junaki, ekipa Slovenije.
for Estonzo. Let me present you Team Estonia, Štivika, era number 1, Christian Kavi. Štivika 3, number 2, Robin Omer. Štivika 3, number 3, Michael Keltoja. Štivika 7, number 7, Andris Černin. Štivika 8, number 8, Henrik Varul. Štivika 8, number 9, Robert Luke. Štivika 9, number 11, Rail Akini. Štivika 12, number 12, Artur Boganezov. Štivika 13, number 13, Rajko Rudisa. Štivika 15, number 15, Karel Rusna. Štivika 17, number 17, Tavi Kilgren. Štivika 18, number 18, Alar Tink. Štivika 19, number 19, Andreas Ricken. Štivika 20, number 20, Sven Masalu. Štivika 22, number 22, Henry Kien. Štivika 23, number 23, Rado Sen. Official A, Ren Sui. Official B, Marco Cox. Official C, Margus Pant. And official D, Mikel Jurison. Sada pa predstavimo ekipo Slovenije! Štivika 4, number 4, Mati Cukovezni. Štivika 6, number 6, Luka Kolen. Štivika 7, number 7, Jan Malo. Štivika 8, number 8, Blaž Jan. Štivika 9, number 9, Jan Jurečin. Štivika 10, naši mali, number 10, Vlakoviče. Štivika 11, number 11, Prima Okešće. Štivika 12, number 12, Urk Kasminic. Štivika 13, number 14, Žan Kjever. Štivika 14, number 14, Lev Cvik. Štivika 15, number 15, Tilen Kodrin. Štivika 16, number 16, Ive Blažulić. Štivika 17, number 17, Adam Retković. I štivika 19, Čera Sviralek, number 19, Šeron Žan. Selektor official A, Slavko Ivezić. Official C, Vlado Pantelić. I official D, Marko Zanoška. Dodajemo tudi še sodnike. Referee 1 comes from Uruguay, Ricardo Gabriel Gonzalez. Referee 2 also comes from Uruguay, Camilo Prieto Pais. I še seveda delegat, EKF delegate come from Norway, Sven Olav Hoy. Sedaj pa, drage dame in gospodje, ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Estonia. In še sedaj himna Slovenije, Zdravljica, the national anthem of Slovenija.
fair play announcement. Dear ladies and gentlemen, dear spectators, in the spirit of fairness and with respect to all athletes, officials, and referee, we kindly ask you to support your team on fair and sportive way and to create a positive atmosphere for handball. Drage dame, drage gospodine, interesni športa je kategorija enake pogoje za igralca svih društva, uravne sile i sudnike. Prosimo vas da navijate za svoje mnoštvo, navijanje pa naj bo korektno. Hvala! Gremo za naj, gremo dvorana, gremo za Slovenijo! Gremo Bosna! Še! Daj se hvala za prvo mesto! Kot vsako leto tekmo, poslanec Slovenije, Matjaž Zamoštar. Udara napada Slovenija, gremo navijači, gremo Zboguja. Poliček, Šor, Kodrin, Šor. Rumeni karton pri ekipi Slovenije, yellow card for Team Slovenija, številka 8, number 8, Blaž Jant. Pri Sloveniji, Sloveniji suspension for players number 8, Blaž Jant. Smo v 3. minuti tekme, Tače je bilo nič proti nič, Slovenija ima igralca manj. Gremo se na dvorana, držimo obrambo!
Daj vam Slovenci! Zadał je Jan Jurecic. For Estonia, številka 9, number 9, Robert Love.
Organizator pri ekipi Slovenije je Lokar Potim Slovenija, številka 4 na vrhol Matic Subaresnik. Želem Žan, смотря прикрутили, Slovenija vodi prikutjeno. Minuta para paradotimo selektora Estonije, time-out for Team Estonia. Šest proti 1, gremo zdaj Slovenija, gremo napad. Odlična Današi, gremo zdobujem, še. Lekarite, igra v naši vodili, number 9, Robert Lep. Odlična karta Artur Oganezo. Toda 2 minuti kasni. Turnier is action for Team Slovenija, številka 19.
number 19, Johnson. Zadejte dla Estonia, skok pro Estonia. Štěvítka 9, number 9, Robert Löw. Štěvítka 8, 7 proti 3 pravodí Slovenia. Odličná váš, druhá váš, number 10, Artur Organizov. Estonia, štěvítka 8, number 18, Alartin. Devo sempre provare. 3, 2, 1, solo! Zadajesz w Polsce, zadaj, nasz Jans! Odliczna, zadaje pan Dylan Dobry!
Stignel Karajas, psicholózny Ligropa, Luka Krov. Yellow card for Estonia, Številka 19, number 19, Andreas Ritter. Krivostajeva kezena Šegajanca. Umienia igra, Prevodicovej, šenkrat na Slovenija, mi Slovenci! Ček, Jan, Slovenček, Jan, Šoj, Jan, I rozličení vejce za Estonia, skok from Estonia, Številka 2, number 2, Robbie Homer. Rezultaty 12 proti 5, 12 against 5 for Slovenia.
Isključitev pri Sloveniji, suspension for 2 minutes. Številka 4, number 4, Martin Sukolesny. Mi pa gremo na Kermana. Kolega ima 7 malo prednosti. D'altra parte Estonia. Slovenija, Teodor Rondi. Nice score for players number 2, Robbie Robert. Janca rešuje organizova. Ostaja priznato 12:6. Še 6 minut do konca prvega polčasa. Gremo v arena, gremo dvigniti vzdušje! Zadetek za Estonijo, številka 19, skok proti Estoniji, number 19, Andreas Liken. Gremo dvorana, gremo za Slovenijo, ne bi tiho, gremo, svojo, ne, ni! Prekršen napadu. Napad za Estonijo, še vedno je pri rezultatu 12:7, 12:7 for Slovenija. Serginho, Branco. Joga da Slovenija. 13:7. Gremo na zadetek številka 14. Šol!
4 minuti do konca prvega polčasa. Napadu pa Estonija. Odlična igra naših Holandiji. Dajmo velik aplauz za ekipu Slovenije! Tudi danes se nam je predstavil Jože. Drži, Branko. Estonia, score for Estonia. Division 15, number 15, Kalusta. Vypasovali pravec svoje Bugan, skoro svoje prácu. Gremo si, pozor, gremo nekaj provat, odli, gremo si na noge, gremo en mehički val. Znamo mehički val? Znamo? Okej, odli, posluh. Okej, začnemo. Tamle si, meki svel. You know? Okej, gremo si, roke. Hop. Naprej. Okej, gremo še enkrat. One more time. Everybody. Come on. Yeah. Okay, and now on your side. Druga strana. Turki. Tako je! Bravo Slovenija! Bravo Slovenjaki! Gremo si! Do konca prvega polčasa napadla ekipa Estonije. Suspension for players number 4. 2 minuti manje za igralca številko 4, Matic Suhodesnik. Shit.
turniru. Zanietek za Estonia, Skokov, Estonia. Militarny Rapetu, Robin Koek. Jest 5 sekund do końca. 5 sekund. Kreatura, 5, 4, 3, 2, 1. Drugi czas. End of first round. Slovenia, Turkey, Estonia. Estonia i Slovenia! Cele programy za ekipą Estonia, teraz jeszcze team Estonia, uradnik ma Slovenii, Jurek Blažević. Kolejny podczas organizacji Jurek Blažević. Napadu pa Slovenija, 13 proti 2. Janac, Oliček. Ostatni Ryszina, napadu po Slovenia. Prekršek. Prekršek za 2 minuti, oziroma tudi za rdeči karton, igralca številko 9, red card for player number 9, Robert Löw. Slovenia w napadu, zbierający mecz. Jans, Szor. Teraz najpierw Tergil, Blanco.
Sinoke znak, Gremo Polska! Čovjeka Slovenija! Kotrin! Slovenija vodi 15 protiv 9. 15 against 9 for Slovenija. Terčino, bravo. Prekršaj za 2 minuti kazni. Foul for 2 minutes suspension for players number 8. Zaigrao številko 8, Blaž Janc, torej Slovenija bo naslednji minuti igrala z igralcem manj. Torej, to pomeni, da rabimo sedaj vašo pomoč. Gremo za Slovenijo, dvigni roke! Gremo Baba, sedaj gremo Sigurani, Terčino, bravo! Gremo se razgleda, je sreče 3-4, dvigače na Slovenija. Gremo 3-4. Gremo se enkrat, 3-4. Gremo dvorana, vsi še enkrat, vsi gremo, je sreče 3-4, dvigačete Slovenija. 3-4. 3-4. 3-4. Sedaj pa si se našega Blaževića, izrečen Jure i Blažević. Jure! Jure! Hvala, zanijete za Estoniju, skopom Estonija, številka 15, number 15, Karl Ruslan. Mi pa gremo sedaj po zadetek številka 17. Oniček Sol, Jurečić, Bratković i Kotrin. To je sedaj ekipa Slovenije.
Rezultat para 16 minutos. Slovenci. Odlična vlada Jure Blažević. Drži, bravo. Tako se nikad ne stvorila. Prekršaj, 7 minuti, foul for 2 minutes suspension. Nakon poslednjeg 19, Andreas Higen. Evo roke Guerrera,
Corpin Slovenia, Številka 13, number 13, Žan Jerek. Slovenija glasaj. Izdelovanje, moči so izračene, gremo sedaj dvorana za Slovenijo! Selektorja Estonije, timeout Corpin Estonija. Še 17 minut do konca tekme in turnirja. Slovenija pa vodi 19:11. Gremo še, gremo dvigati, gremo ne napuščime. Gremo, dvorana!
Suspension for Slovenia, number 11, Gregor Okleščev. Slovenija ima dva odlična medalja. Jerek, Levoc, Dobrin. To je odlična Gabi Kristijan. Žan Jerek. Slovenija ima sedaj dva igralca manj. Gremo sedaj vsi skupaj dihat za Slovenijo! Še! Gremo! Verčevijo, bravo, odlično! To nas je nekaj za ekipo Estonije. Prosi, završena Urka Kazdenica! Autasteric Alicendris. Number 7, Andris Čović. Gremo sedaj Slovenija, mi Slovenci! Slovenija ima sedaj dva igralca manj, pravi vaš Moroč, gremo sedaj, Jant, vrača se izključeni Okleščev, Jant, Okleščev, Jant. Gremo sedaj vsi za Slovenijo. Slovenci!
Minuta dvola na video domaćega treninga Slavko Ivezića. Živo sve cijela dvorana, krenemo si, Premo se nekaj, premo se nekaj. Zdaj pa roke vsi, mi Slovenci! V napadu Slovenija za nekaj številka 20. Levos. Gol, Janc, Okličan. Giocava Slovenija, 19-12. Gremo roke! Zanetek za Estonijo, skok od Estonija, številka 19, Alarti. Mi pa še enkrat gremo roke. Giocava Slovenija.
Selektora za Sloveniju, Beatiča Portolinija. Gremo svoje roke za našu ekipu Slovenije i Zelačka Levca. Žona za Slovenijo. Maro, Levec, Okeščen, Janec, Jurečić in Krop. To je zdaj trenutna poslava Slovenije. Zadnjih 5 minut tekme.
4:20 proti 13 za Slovenijo. Odlično rabi Suhomesnik. Zadeve za Slovenijo, Blačant, to je njegov 8. zadetek. Želja Slovenija, 6 minuti do konca tekme i prva kolena, idemo na noge, vsi na noge, idemo za naša Slovenija. 2 minuti 10 sekund, idemo svi na noge, vsi na noge. Peti naše proti 13. Šelita i nekovo optučenih za Sloveniju.